Coffee with Times of Manipur na khudol tamjaba adugumlaba ngasi Coffee with Times of Manipur miyam punamapu good morning amadi taramna okchari ngasi ekhoina pudunu lakchari ba guest asi tai kana sunate Mrs. Iowa Manipur 2017 da first runners up tabi khrabi aduga Mrs. Iowa India Mumbai da pangthokiba 2017 da pangthokiba sidasu first runners up tabi khraba loina na tongan ba title kya su lobi rakhaba aduga social cause kya dasu adugumlaba chawrba thodang lobi riba adugumlaba guest ama khakni taramna okchari Asa Kiran Konsum Tagachari ahan mamaktada ma'am Asa Kiran Konsum khoigi mayam nadi ma'am si loina mak khangna raga leirabang haktani adubu khoigi viewers sing sida hena khangho na bai damakta isagi samlappa introduction umtang bibi yam phani ahama maktada aibu ngasi tom da coffee with tom da kaubirapagi damakta thagachari aduga isagi introduction hajaragadi ai ming adum panbi khare ko Asa Kiran Konsum aduga huji ai Nagampal da yum panjare aduga qualification haragadi MA English aduga apukpagi mingna late Ranjan Konsum amasung Shanti Konsum aduga husband gi mingna RK Pavitra yum panjare aduga angang ani laijare huji aduga maru aina ai isagi oina profession gi line da hairagadi as a physical instructor amoina huji ai gym ani da pujari ai da karam ba gym sing da pubiri gym se base ani thona ai pujai huji morning dana Fit 7 clan na Nagampal dam pujai aduga evening dana gold gym da hai da nobody sif ani wari si makata koina akoi mayamna Mrs. Iowa India sumaina ta kibagi mayam na loima khangbire adubu Iowa se what is Iowa haibase mayam khangba kharadi khangaga su mayam loina makna khangdaba what is Iowa is kai Iowa se magi abbreviation haragadi Innovative Welfare Artists Association habaneba aduda sigi se NGO makhala mane NGO se magi CEO na Daljit Kaur aina Mumbai da ma samak mana tauraga taugiba dugum NGO mane ma social causes mayam amada su mana hariba NGO je hangdokhiba loinana akoigi magi beauty pageant sida maruaina mana khangali se kaino habada beauty with purpose haitare ko haidi akoina nupi gi oiba women empowerment gi oiraga su adigi angang sing gi oiba child abuse of biba adigi child trafficking adigi mayam singsigi oiba adugumba causes ama oina maduda kamain toroga akoina mayok nani haibigi oina uthokhiba adugumba NGO mane maduna mu beauty pageant sida khangalakpa nupi singse amu akoina hojiki hariba NGO sida as a brand ambassador amoina ko mai magi state to gi adumaina khangalaga tawgiba beauty pageant amani haje ada akoi Iowa gi oiba Manipur gi brand ambassador sisu somna oibiri ni ko hai aduga hariba akoi Iowa gi sigumba beauty pageant sida yauna bo honara pa matam da ko akoi kayarak suba attempt yaubirak pano se ano ahamba da 2017 da akoi gi kya tare mayam da message sum WhatsApp ki thudagi sum phang pai tar haidi smai tawtana Mrs. Iowa Manipur khalakani na adu aina sum kya tare try oina sum tawsansira habedi nga sagi my causes tu aina yam pamba topic am ogi ba haidare women empowerment adigi kano to stop child trafficking child abuse aduga yari khaidi isagi oiba kya tare personality tu groom tawdonina admai tawga yawgi bani first attempt ta adu first attempt da like phaba haigadra mayam da chanbi ba haigadra first runners up se tajarak bane yam noi je khoi first attempt yaubi ba matam da first runners up tabiduna khoi gi Manipur gi oiba Manipur gi asugumba mingcha se porpangam khibani ko yam thagachari ado hariba beauty pageant kumba hariba line sida changak changhe da ko khoi Mrs. yaudringai da Miss oina yaubagi yum pandringai mamangi adugumba punsiduda sigumba thabak thorom sing sida yaugi haibagi adumgi apamadi lebi khibra kamai taw yum pandringai tedi hoi mayam budi khatare Miss Manipur adigi Miss kut kainega akhoi matam da yam tarokpa yengbudi yengba aduga so yawni kaina makhanni khallaga try di su tau tarokta ba haitare adu yum pala matungda hojiki hariba ai icha ani ga lere matungda gyam tana ga tare phasana isa je kitang komok timing haitare ko aduda smain tawdana lakdore habada try tawsalu ba haitare aduda hojiki hariba talent se phangak aduga ngasai mamang da takpi hibai matungina isa se hojik fitness instructor oina leibiri haiko adu fitness instructor haibasiga beauty pageant siga yam nakna na chatba pot amu orega su line ni tongan ba line haijariba hariba ni sida akogi professional oina trainer oina leibiramaga hariba sida akogi changingbagi apamba phawra ise masi kari dagi maru oina phawrpane na lobi tasengna haragadi akogi yum palabi nupi amana
ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ 80% ꯀꯣ 80% ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯖꯥꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯣꯔꯁ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯁꯨ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁ ꯑꯁꯥ ꯅꯪꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨ ꯅꯪꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯥꯏꯟ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯞꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯁꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯗ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯏꯔꯩꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝꯂꯣꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯂꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯧ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦꯝꯁꯤꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯀꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯏꯄꯥꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯁꯥꯅ ꯇꯧꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯣ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯧꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯅꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯥꯎꯁꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯈꯟꯖꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯠꯆ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯔ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯁꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯆꯥꯕ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ
mi negative dum ngang da banateba ado negative ngang matam da su aina dum accept tai on moina negative ngang ngi angon asoi ba lai baina hai bese aduna aina su yari kai madugi correction tongna ba dum hona jaba aduna social da su yari kai a balance tam na hona jai personal amasung ai gi weba atopa side ka da su dum balance tam na hona jai social life ki matang sida akhoi hausi ki matam sidi akhoi electronics ki matam ni social media ki matam ni ko social media hai basi masina akhoi gi miyam na khangna ba miyo em oina ko social media na som gi life ta lori ba role se kam yam chaw ba role lobi na khan bi tasengna mahara social media se yam thankful oina haijaningi mramdi kai kino habada matam amada akoina kaino toba chithi ama la ko su matam yam change adigi paw mata ge ha matam da su ngasai ki ai pung 3 ta pung 9 no ngai to ne adu hozik social media se aduki matik bahasa amasung aduki matik ke hatar akoi da yam information pire any easy aina ki kaino ma yeninga ga su kaino ma khaninga ga su adum yengba phangoni na ai ngon da social media se aduki matik effective amasung helpful oikhiba habiti aina kai gum ai ki promotion ama tongninge natragane ai gi oiba voting line da hare ga su ko adum social media gi thu de gi dum bahas on chappa ngam meba aduna tasena hare ga di social media amasung hozik live ano technology thingje is a god gifted ko haijani ano ba technology har ga matang se lak chani se akhoi manipur gi oina yan han ba satellite channel akhoi ngasi interview lozeri ba akhoi times of manipur hai ba satellite channel asi october gi tang ani da akhoi launch tau jare hai ba channel asi akhoi 42 countries da akhoi yenghan bangam jare ko hai ba sida adom gi manipuri amoina manipur gi ahan ba satellite channel la ko se kari phobi hai ba channel asi 42 countries da hai ba service pi bangami se tasengna haraga di maitai maja moina ai yam thina chak thok pokjai maramdi kai kino habada akoina chatluraga amasung akoina hairuraga su tawba ngamoida ba thabak ne ba do satellite ki thu dagi haraga di globally jo chatoi ne ba aduna masi ai tasengna yam thina su harawe habidi ai si idea sa leita ba hai tare ado hujik 42 countries ta hariba akhoi gi manipur gi oiba rich culture amasung akhoi gi people gi oiba adugumba indigenous oiba meyam ase akhoi utpa phangdoi ne ba uba phangdoi ne ba knowledge meyam do aduna masi ata sengna haga de egdi yam thina chawthok pam phok thok che tom tv gi mai kai de gi su yam nungai ba poksai ko som smain phangdo pirak pase ko aduga mayam sidagi amuk lakcharaga ngasai gi mrs aiwa akhoi gi manipur da tawkhibase manipur da tawkhibase kamai kamai tawkhiba masigi samlappa wari imtang libi ahamada akhoi kano tawe august ki date ai exact kaw khare aduga maduda lakpase miss adigi mrs adigi married amasung unmarried category mari da haitare ko category mari sida taw matam da akhoi gi daljit kor ceo aiwagi mama samag lae laaga mana choreographer mumbai choreographer amusu pure duga manipur gi oina akhoi gi north east ki director aiwagi bhumechan khabana maga tawraga hariba kano se mrs aiwa manipur se pangthokhi matam da aduki mati akhoi da challenging oi kai gino habada sugumba kano gi state level dagi national level dagi international level lakada pot amu oibanina grooming se aduki matik phasna tawe habadi akoina 1 day gi grooming tawki deba 3 days grooming adu lorga su another amu 5 days kumbagi grooming je phasana tawra matongda akoi se hariba grand event nimit sida aduki matik phasana hariba kano se aiwa mrs amasung mr mayam category mari sigi se phasana tawkiba aduki matik su successful oigi aduga feedback su yam thina phangi nungai kholi phajai aduga performance na chingbase hariba akhoi manipur da tawkiba akhoi selection procedure se sidadi karam ba criteria da akhoi gi selection procedure se tawgi selection je ahamada di akhoina manipur gi oina tawmatam da di district wise haidi imphal east imphal west bisenpur habna chingba adumai tawe adigi amu maduda tarakuduna amu akoina india gi amu chatpa matamda manipur gi su mu asmain tawna imphal east ki imphal west ki mai tawraga amu moina city macha macha khaidoga tawba haitare aduna india gi chapa matamda ai isamak aduga imphal east ki aduga imphal west ki na silvia adafrona ma masamag aiwa manipur 2017 gi winner ne maga aiga mai taw chakhiba haitare aduga atopa atai kano gi su miss ki su adigi merit ki su unmerit ki su loimak mathang manipur dagi dum plak chatle akhoi adugi matungda akhoi mumbai de yore ko mumbai de yor matungda di kamai to bi experience mumbai gi sisu yam wagi habadi ngasai gi akhoina adagi taroba lago poto mu same amu tawdu ba adu orga su ngasai gi grooming si de adugi mating strict oi ba haitare pung ayuk ki pung nipan mapan swai dagi grooming class hawe akhoi gi aduga next ki morning haitare ko early morning 3:30 am ta loi ba haitare 18 hours ki
grooming class aduna akhoi je inchi manga tarukki khumum sa tonga adum lepa leidune ba adigi ai tangna haire haiba sum yadaba kaino hadanga sai moi de dinga sai grand event amanina show do the utkadori ba amasung sai pageant do the lakadori be each and every model contestant sing je perfect oi dia dabanina moi ga dum practice hanjan na tawbunna akhoi je wara so why haiba ngam daba adi haire jo haiba yadaba admain tawraga ya wara ki haitare grooming je aduga laibadi akhoi je moi 5-star hotel amada phajana thambi chaba thakpa adigi each and every movement je moina loinmak moina point je isalleba manipur gina anamana comment tawge habada akhoi gi last day kano sida tang point je sum pinayeba dugo akhoi gi adna mo comment tawge da aina first day aina hotel do da resort to da lago numitagi how she work how she maintain overall lo yenge baduna ngasai gi marking se 80% di adum ngasai gi aina lakpo do da ai gi aduda dum count tawgreba 20% do last ki stage to tang oirameba aduda akhoi gi manipur gi oina di loinamak lawre title amam हाइरिबा मुंबई दा पांगथोखरिबा केनो सिदा को अखोगी मिसेस आइवा इंडिया सिदा अतोपा सबटाइटल मैम से लोबिरेबा कई सबटाइटल सिंग लोबिरेस अहमदा मणिपुर की ओइनदी सबटाइटल से मिसेस फिटनेस लौजरे अदुगा मथंगा मुंबई की आइवा इंडिया की दना सेम मिसेस फिटनेस अमसोंग बेस्ट टैलेंट की टाइटल अमगा yam nungaije asumba title myam ama lobirak pase congratulations haijeri tom tv gi mai kai degi ko aduga ngasai mamang da haibi gi ba khoi grooming gi class to ba haiba ma pan bi gi ba ada matam du da di khoi manipur si da leiraga su professional oina grooming to na ba takpi na ba tambi na ba se khoi marang kaina leita ba haijab tare aduna matam du da khoi grooming se kamai to bi gi adugi hojiki mrs aiwa gi matam si mamang si da grooming to ba tam pa se kamai to ga tambi rakhi grooming se ngasai gi ma'am teljet corner budi mana adigi choreographer budi tharakpa aduraga su akoina extra oina tamning ba haitare adugi namakta akhoi gi mamang gi miss manipur tagri bi Australia thonau jam ma se akhoi gi team gi oina ma se dum lei ba haitare aduna mangon da su dum mana su grooming tawba adigi leo lei sang them ma su model ni aduga mana su dum ma ga class khara chalaga dagi atopa te bhume chan khaba sarva bhume chan khaba khoina su dum asi smai taba ashana gi to sida kitang defect lei re sida kitang work to si have na chingba work tane khangde talk tane khangde adigi ai gi personality development everything moina dum mingzal leba adumai tawga akhoi gi taseng na haraga de akhoi gi maitai macha sing je tawdiam tawning ba honing ba aduraga su ngasai gi adugumba kaitare background amusung adugumba environment ama leitabanina thiraga adum akoina tawba aduga moina su dum mating se dum pangbire haidi adugumba akhoi gi sumba platform de leitabanina adigi maruoina su akhoi gi married women gi di amoina su wa ba struggle se haidi lashabi gi ne haraga di yam lai gre ko manipur de pageant se miss good adigi orange queen adigi handak ta su barak ana yam lai re adugo Mrs. Manipur kaidi later banina adu I wanna pubirak paneba haiba Mrs. I want Manipur sisu aduna akoina grooming taw matam da yung gisu amu yeng da ya da ba adi akoi su mu sem da ya da ba adu moina mateng yam pangbirakhi akoi da sumaina akoi Mrs. ki oiba akoi gi beauty pageant sing se later basina akoi isana initiative lobiraga siguma sing se sinbada mateng pangboda oirasu ko tawge haiba gi wakhalon di lebibra tawge habese hata seng haraga di hujik ko ina di Aiwa India gi brand ambassador Manipur go ina dum isa paijari aduna hojik adaki Mumbai deki mu Aiwa gi moi gi man office deki hari se every year adum hariba khoi gi Aiwa Manipur Aiwa India se adum sille chahi mari sure silai se anu handaki su 19 dum singani adu sin matam da akoina adum audition piraga amusung yawning belai ragadi adum akoina adum moigi mating se pang nang bagi damak ta khoi je selection oina tawa thamjarabane ba aduna moina adum hairani ba khoi da hairiba khoi gi selection matam se sidi kamain khangani khoi keno da law thopira ka kamain taw moi se adagi harakani adum akhoi da information pirakani ba adum mostly ta ba July August September khogi manung dum tai mamang gi su 2018 gi su kano da tai July August mai ta gi aduga September da Port Blair da ai samang ata chalaga ai ground adum moi da sina bu khotba dum yaujagi hai ta hojik tapi hibagi matung ina akhoi gi selection procedure akhoi gi Manipur gi oina July adwai da tani habani maramaduna thopi ni ba sing na su Mrs. thopi ni ba sing na su sem sadun lebiu matam ase Europe matam da akhoi notification lakma matam da khangbi na ba wari siam nungai marathan na akhoi break masam tang lojagi
Manipur ihan hanba oina healthcare products singi fangfam Dyknomet Instruments Healthcare System. Registered Office Khoyathong Nagamapal Road, Imphal 795001. Branch Office Lalambung Makhong, Rims Road near Syndicate Bank, Imphal 795001. Complete Rainstar Surgical Instruments, Hospital Equipments, OT Lights and Tables, Auto Claps, Rehabilitation Ads, Hospital Consumables, Healthcare Products, Diagnostic Reagents, Hearing Aids, Blood Glucometer, Digital BP Monitor, Air Mattress, amadi Nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari with terms and conditions apply. Hena kupamarol gidama contact tobirau 0385 20569092 amadi 917085776993. Ekoigi email diagnoinst@gmail.com. Ngasimak lengsin birau Dyknomet Instruments Healthcare System. Yapote lobu sakharba natro Chakri ma aduidi cha injang du loisanaba tawrodana Bishon du butot polorabadi injangi ti thawraga lorabane adu ima dukan dagi bishon du go machan duga leibirogera hoi hoi ima lobirurake bunga besolamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry gi production lobiron iramdong gi posu oire potjan ju yautre chang soktre aduine KSI na hogi basai try panji da puthoi ba production Yamrazan, ginger powder, chili powder, turmeric powder, cinnamon powder, mithi jira powder, amadi hairi bo. Loinana sa masal amadi machalla powwa. Mayang manadaba packaging system so oiraba. Manipur da yan boina spices industry da ISO 9001 2000I amadi ISO 9001 2015 phangmada natana trademark su registration tawraba KSI gi product tam sizinabiu. Sina khwai dagi hena pharena bonina pire inni ima KSI gi product sidi yam phabane Matal gi sasenaba product singdagi Jackson Biu Kanglaipak Spices Industry na puthokpa Matal gi atopa manaba manufacturing unit amata leizade KSI na puthokpa Matal gi asengba product sing asibu khangnabagidama packaging da KSI logo Kanglaipak Spices Industry yaubara haina check tobiu amasung packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi yaubara haina check tobiu Lalamung Makhong Takhela Mamlekai Rims Road Factory Thangwaiban Sinam Lekai haina thari basin taba atopa amata Matal gi asengba product natte sasinaba amasung malhanba singdagi Jackson Biu hena kupamarol khangnaba lengsin birau Matal Kanglaipak Spices Industry Lalamung Makhong Takhela Mamlekai Rims Road Factory Thangwaiban Sinam Lekai near Lamfelampak natraga logon tobiu www.machalspices.com or Facebook/machalspices natraga email tobirau info@machalspices.com Lamdam asigi lawni singmi singi ahangba lamsingda thabi hauro Mahindra company amadi Holland country gi Heiss ZPC company ga punna tissue culture tawraga puthokchaba asengba alu char iramdam asigi laibak le hawa yamna chunaraba alu angangba Lady Rosetta amadi alu angogba karfi jyoti makhal animak phambiragani supnatagi alu piece amana alu kg ama hena puthokpa ngamba alu makhalni iramdam asibu sabu ongnaba alu puthoklasi asengba alu char tharsi Saranaba alu hundok khakna maton thoklaga semba alu chara tharagum si haiba kholao amagaloina sahi ahum sumna chatharakpa mission amagi makhada pujarakpa alu chara singni mipal tangdana iramdam asida alu gi awapa lehelagum si lengsing birau ngasimak Mahindra Tractor Showroom Malom Bazar Lingtoy House Kaksing Bazar adongi ahangba phum singda alu thabiduna iramdam asida alu gi awapa lehelagum si
ब्रेक की मतुंगदा मयाम तराम नमु उक्चरी अखोइना मैडम आशा किरण कॉन्समगा अखोइ मखाताना सागदा वारी मयाम सु लेरिको ngसाइगी अखोइ वारी मयाम से ला मतुंगदा अखोइना सुम थेंगनाजबदा अखोइ सोशल कॉजेस मयामदा अखोइ वुमेन एम्पावरमेंट की ओइरो अदगी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की ओइरो अदुगुम्बा सोशल अखोइगी कॉजेस मयामदा थबक तौबिगिबगी वारी मयाम सु ताजरे हाइबसिंग से कई तौबिग्रगे हाबदो अमता हाइबियो आई थाना पिङाइदगिसु के हतारे सुम ममी मतेंग पांगबा अमसुंग किता के हतारे इमानबी किता ओरगसु सुम मतेंग पांग सुम पामजबा हाइतारे अदुदा आई वासे याउद्रिङाइदा सु हानदगी के हता अखोगी फादर से लैगिद्रे सही तरा मुसुरे अद अखोई फादर की एवरी दिन थागी ओइबा अमसुंग सही ओइबु सोपला मतमदा अखोइने के हता लैते लाइरा अमदा कितंग ओइना पीबा खोटपसे तुम तौजरक पामजरक हाइतारे अदुदा सेम कॉजेस से आईवादा लापनिना ना ngसाइगी अइना ममांग दुत पंजगिबनो चंगजगिबनि बदुदा अदमाइन तौना मो आईवागी ओइबा सब टाइटल अमसुंग टाइटल फंगबनिना ngसाइगी अमुक हेना आंगोंदा केनोसे पीबीरेबा राइट से अदुना अइना एसे वन ऑफ द कहतारे motivator अमसुंग एसे वन ऑफ द कनो आईवागी एम्बेसडर मोइना अइना तौबंगम जगह हाइतारे को हाबेदी अइना तौबंगम दबा जगह तदी अइ तौजदे अंगांग बसाई मनाक्ता चंगागा दुम नंग लारिक की कोलम लेतबरा बोय लेतबरा अदिगी हंदकी विंटर ददी ब्लैंकेट कुंबा खरा क्रिसमस गिफ्ट कुंबा खरा अदिगी इचा की बर्थडे गुंबा इसा की बर्थडे गुंबा को अदा चलगा अखोगी ऑर्फनेज गुंबा अदिगी अंगांग पी बचा सिंगी ओइ ऑर्फन मैम लेरिबा अमोय सिंग दा चलगा खरा खरा आई साइट की मतेंग पांगबा हाइतारे अदिगी अइनसु ग्रुप मचा मचा सेमजबा आई स्कूल की ओइबा ग्रुप खंगदे आई जिम की ओइबा ग्रुप खंगदे मोइदा सुनु स्माइन तौदना अंगांग सिंजे अंडर प्रिविलेज नि अदिगी मोइदा स्माइन दरकार लै मैम कितंग कंट्रीब्यूशन तौरगा पांगबीजे हाय मतमदा मोइनसु ए मैडम पांगसी खोसी न मोइना जुम वेलकम हाबदी थबक से अफब थबक अमा ओइबनिना अदमाइन तौदना मतेंग मचा मचा पांगजरप हाइतारे अदुगा मरुवैना अखोगी इम्फाल मनुंगी एरिया ददी ऑर्फनेज कुंबा अदिगी सुंबा ओल्ड एज कुंबा सिदी अटेंशन यम फंगबा अदुगा सिदी इम्फाल दगी किलोमीटर 30-40 कितंग हेंदोगदी ऑर्फनेज मयाम अमा लेरिबा अदु मदुगी अटेंशन सिदी कनाम तनु ngसाइगी लम लापगी चप्पा तनबगी सु उरम बयाय को मोई अटेंशन द क्या फंगदबा अदो अइना चलगा ए कितंग लाप ओरगसु अइगी ओइ साइड द कितंग मतेंग पांगबा ngमगदी न हायना अदमाइना जगा खरा खरा द चचबा हाइतारे कनो कांपोपी साइड ता अमा चचरे अदि कटिंग साइड अमा चचरे अदुगा कदोरम साइड ता लमदो काउदि काउग्रे आइसे अनि ओहुमदि चलबने अदुगा रिलीफ सेंटर ऑफ डिफरेंटली एबल मणिपुर आइना अखोगी कांतवा अखोगी इचिनाव मयाम लेरिको मोइगी ओइबसु अदुम फंक्शन याव खोटपा अदुगा मोइगी दोइबा करी करंबा नॉलेज अदि करी करंबा फंक्शन तौबदा आइगी ओइबा करंबा कंट्रीब्यूशन पीबे याबगी हाइदना अदुम अदुगुम्बा प्रोग्राम मचा मचा अदुम यावजरकी यामना फजबा सोमगी वखलोनी मैडम की वखलोन याम फजै मियोइबना मियोइबो मतेंग पांगद्रगदी कनाना लागा पांगनी मीना मीगी मतेंग पांगे मखै नुक्सिनबगी चांग हेंगलकनी नुक्सिनरबदी समाज अमदा अखोगी मी लोइमक्सि नुक्सिनरगा लेरगदी हाना सुनबा अखोगी इरांगसिंग अमता थोरोइदोनिको अदुगी आई सुम आई आइडियोलॉजी हाइतारे को अइना ईश्वर होय ईश्वर बुदी लैरि मफम खुदिमक्ता अदोरगसु अइना पिरिबा सर्विस से अमसु मी अमदा सर्विस पी तारदि अइना ईश्वर नोमगी अइना खुरमजबने अइना सुम खजबा हाइतारे अदोना नोमगी अइना ईश्वर तत्तना कत्रगसु लैतबा अमदा चाबा फंगदबा अमदा लारिक पाजनिंगबा अमदा कितंग पिरगदी मदु अइ ईश्वर कच्चबनी अइना खंजबा हाइतारे याम फजा वखलोनी मैडम की को मसी मिपुम खुदिमक्नसु तमजनिंगाय ओइबा अदुगुम्बा वखलोन अमनी अदा वारी से अखोगी कितंग सीरियस ओइबसिदै कितंग नाथैरागा को मैडम अखोई मैडम की अतोप हॉबीज सिंग दे लेबिब्रा हॉबीज से थाइना कनो आंगांग ओरिङाइ दगदी लाई पोखोपगस दुम पामजरकबा अदुगा जगोई इसेई गदि दुम पामजै इसेई गदि याम सकपगदि हैतरे अदु जगोई साबो खोपस दुम पामजबनिना आइना कनो से अखोई फिटनेस ता जुम्बा इंस्ट्रक्टर मोइना सर्टिफिकेशन जो लोइजरगा जुम्बा से डांस फॉर्म नेबा लैटिन डांस इंटरनेशनल डांस हिप हॉप भांगड़ा बॉलीवुड सालसा मरेंगे मैम दो ओइबा अदुना इना पामजगी पोदम ओइबा ऐसे हॉबी तो ओइबा अदिगी एक प्रोफेशन जो ओइबा अदुना इना जुम्बा से नुंगाइना अदुम क्लास लौरगा इसा जो दुम फिट ओइरगा तौई अदुगा मरक्ता अमुक अइना पामबसे हुजिकसे अखोई कहतारे अनोबा डिशेस को हेल्दी डिशेस मैम होबसे पामजबा हाइतारे अदुगा आइगी इसागी इंस्टाग्राम
दा थागत पा दो मैम शेयर तौब सी चारगदी सी फई सी कैलोरीज से सी यामी खोली आदि अइना कानरिबदो मैम दसु खितंग काना जनबाना अदुमाइना हॉबीज मचा मचा खितंग खितंग कानाबा थमी आइतारे याम नुगाइजी अदुगा लेडी ट्रेनर ओइना अखोगी फिटनेस ट्रेनर ओइना लेबिरी हाइबिरी को अदो अतोपा मखा तारकबा अखोई मणिपुर सिददी सर्टिफिकेट कोर्स तौरकबा कइनोसी याम तांगना थोय हाइजरिबा अदा हाइबा मखा ताना होरइबा अखोगी लेडी ट्रेनर सिंगसे लेडी ट्रेनर ओइरकनबगी दमता सेमगतपदा कइनोना मैडम ना करी करी दी मतेंग पांगबी सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर जिम नत्रगना एनी स्टूडियो नत्रग फिटनेस सेंटर अमदा हुजिक मतम दको हुजिकपुदी होय मैम सर्टिफिकेशन कोर्स तौब यावनारे अदु मतम अमदा आइने याम कना सानाबा मतम दुदा कनो से सर्टिफिकेशन कोर्स नुंग क्या इपाई पाई दा पंगोइ दु ओइ बाइ तारे अदु आइना इछाना सुम पामजदबा लीगल ओइदबदो अदुना आइना सुम थिजल्ले अदिगी जुम्बा गिदो ओरगसु एनी योगा गिदो ओरगसु मैं तौरकान असमाइन तौद मुंबई ट्रेनिंग पीरे नत्रगना दिल्ली पीरे अभी कोलकाता पीरे तौबदगी मथंग मथंग हाइबा सिटीज मैम चलगा अइना लौजब हाइतारे अदगी मु अइना मु मखातान आंगांसिंग अदुमसुम नुपी मचासिंगना नोय मोय ओइनिंग तारगदि अइना ट्रेनिंग जे पीरगा ट्रेनिंग हाइबदी गजाइगी मोयदा तौगदब टेक्निक सिनी हाइबा ताकपीरे अदुगा सर्टिफिकेशन दि अइना पीबा ngamdaba अदुना अइना आइदर मुंबई दिल्ली नत्रगना कनोदा कोलकाता सीदा रिफर तौरगा चलगा पिहनबा अदुगा मोय हंदक तसु मुंबई गी ट्रेनर मास्टर ट्रेनर सुचेता पालमासा मगलागा मणिपुर वेब इहान हनबा जुम्बागी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स से अखोय मैम तौरगा सिलगा पांथोकी अदुगा मयाम अमसु इंस्ट्रक्टर ओइखरे अदुगा हुजि हुजि हगलैबा मयाम अम ओइनिंगबा लैरगसु अदुम अगोन इन्फॉर्मेशन पिरागा अदुम तौबो यानी अंगम मतेंग पांगजगे आई साइडगी अदुगा हजिकी फिटनेस की वर्ल्ड सिदा लाको मतमदा अखोय मैम चंगसिन बिरइबा अखोगी कनो से खोंथांग से सखंग बिबो ओइना हाइ तारे को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अवार्ड अखोय नेशनल अवार्ड नि लेडी फिटनेस दा 2018 दा फंगबिखिबसे मसी कमाइन तोगा फंगबिखिबनो सिगी मतंग दा वरी मसे एमता थंगबि हाइबा अवार्ड से आइना मुंबई दा मिसेस आइवा इंडिया की लेरिंगाई मतम सिदा अखोगी अंगांग अमना वंदा हाइरपनेबा इचे आशा स्माइन तौना फिटनेस की ओइबा कनोदा फिल्ता सिगी अवार्ड से लई इचे की मिंजे नॉमिनेशन ओना थाजनगी के हाइबा अदाइना आई याइ के सुकाइदे थाजन बिजरोन थाजनगिबा अदुगा मतम दुदा सु मिसेस मणिपुर की फिटनेस सु तागिबा हाइतारे अदुगा आइना मतम दुदा इसे द जिम फिटनेस स्टूडियो ना गंपालदा एसे ट्रेनर लेडी ट्रेनर अमोइन लैबा अदुदा आइगी के हातारे परफॉर्मेंस हाइगद्रा अमसुंग आइगी सर्विस हाइगद्रा अदु मोइना कितंग पामबगी रादि खंगिदे अदुम सिलेक्शन जे फंगिबा अदुगा हाइबा अवार्ड से फंगजगिबा हाइतारे अवार्ड से फंगपदा अखोइना अमुकसु हन्ना कांग्रेचुलेट तौजरी को अवार्ड से मैम गिदी याम बनिना अखोइ हनब लेतना अखोइना कांग्रेचुलेट तौजब तारे हाइजरी को अदुगा ngसाइगी अखोइ मयाम से लाको मतमदा अखोइ फाइनेंशियल गी ओइबा कनो मयाम अमा रिक्वायरमेंट मयाम अमा लापिरम हाइजरीबा हाइबा सिदा अखोइ फाइनेंशियल से सपोर्ट से कोइ स्पॉन्सर ओइना लेबिरपा नत्रगा कमाइना कराइदगी तोबि सी मतंग सिदी आई याम तिना कनो ओइना के तारे याम कुथना को तंग हाइजगे हाइदी मणिपुर से अमरम दे हारगदे फैशन इंडस्ट्री दे याम कन्ना दे चाफत्रिबा अमसुंग कना तार सुगुम ग्लैमरस ओइबा ब्यूटी पेजेंट गी ओर तारदी स्पॉन्सर्स एनी मी मत हाइ मतम दे याम वायबा अदुबु फैशन बु खंगवा अमसुंग ब्यूटी पेजेंट सिगी खंगबा मीनदी अदुम पांगबिरे मरुवैना पांगबिरपसे एगी स्पॉन्सर जे अखोइगी मैहोबम लंपाक्तगी वांखै मंत्री माना फजना अदुम आइगोंदा सपोर्ट अमसुंग मागी ओइबा स्पॉन्सर जे फजना पिबिरे अदगी करण थोकचोम डिजाइनर मा आइगी गाउन डिजाइनर ने अदगी अरविंद तोंजम जो माजु सेम आइगी गाउन डिजाइनर अदगी मेकअप आर्टिस्ट प्रीतम मोइरांगथेम माना अदुम एनी आइगी फोटो शूट की खंगदे अदगी एनी आइगी ब्यूटी पेजेंट की खंगदे माना अदुम मतेंग पांगबने कइगिनो हदा मोइसिनो फैशन इंडस्ट्री द खंगपनिना मोइना अदुम पोचे अदुम मतेंग पांगबिरपा अदगी मीडिया पार्टनर होइना अमसुंग फोटोग्राफर होइना एमआरएस फोटोग्राफी अदगी मणिपुर स्टोरी टेलर्स अदगी जैक्शन हैना अंगांग नुपा मचा मोइ मैम से तौरगा इचे की नमक्तदी मणिपुर की माइ पुरक्तोइनिना इंडिया की माइ पुरक्तोइनिना न मोइना मतेंग पांगबिकी अदुदा सुनतना मयाम अमा लैरी इमानबी अदगी इमानबा अदुगा द जिम फिटनेस स्टूडियो ना तौरगा ममांगी चाहिदा अखोई फंड राइजिंग अमा होटल क्लासिक तौगी फंड राइजिंग सिदा अखोइना कनो हाइतारे लंच ओइना इचम तमना सिंजबा अदु एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मचा खरा यावरगा द मयाम दो इनवाइट तौरगा मयाम नु शिबितना आइगोंदा कनो से फंड राइजिंग सिदा खरा खरा मागी अंगम डोनेशन हापगा हाइबा फंड जे राइज तौरगा माइना इंटरनेशनल लेवल दा हाइबा कनो से तौबा हाइतारे अदुगा अखोइगी लोसलक पसिदा को मिस
Miss Pageant thokpagidi akhoi si taw natraga si tawgano haibino mayam am lei haijariba ad haugalaiba Mrs Pageant thokning basing se sida madam na pibining advice se kaino Miss amasung Mrs haije amram dadi yamna khena gare abri Miss habisiti munga sai gi thok matam da ma se magi family gi support lai gani adigi mu environment singi ju sana pina masak phajai Miss tholu heta haiba adubu Mrs ki demu asnang pina masak phajai Mrs tholu haibaje haida bane ba adigi isnamang pina masak phajai haibaje kanta figure phajai Mrs to tholu ne haibaje haide ba aduna sai gi sigi sidi mu akoina isa jam phajare natagan ai ni pijam phajai nata aduda laite ba Mrs ki tholai ne kaino da causes amada amasung akoi gi oiba isa gi oiba women empowerment amada hamidi aina kai gumba haiba title ama phangi taragadi aina piningma message se mina dum lausan gi doine ba aduga women empowerment gi as a part of as a grooming gi oiba isa gi personality as a part of oina isa je polish to way ba adugumba platform amane na haijaninge aduga masi da sunatana kya tare akoi gi huji ki globally amasung khoi kitang socialize oge hata di sugumba pageant gumba kitang challenging gumba oiba kano se a pageant gumba je yawi raga di isa gi oiba life gi oiba step kitang hata re phajaba step ma thangjan gani na khangju khale aina aduga makha tar kusida khoi gi Mrs Talented International 2018 Singapore hariba se madam gi onedi khwadi gi recent oiba khoi gi title mo oiga doine ba masi gi matang da su mate matang thambi ahamada aise kana tawbane Mrs India Universal ko ena aise as a finalist oina US ta pangthokada ba Nebraska Omaha da ado hariba pageant je ai chachagi de aduga kano do na Singapore gi oina Mrs International gi oina chatki bai tare recently October da ne aduda India representative wa chachabane aduda countries mayam loin la aduga maduda aina best talent ki oina subtitle phangjagi ba maduda aina Raslila koi Krishna gi Raslila jagoi se aina uchagi ba yam nungai se abukasu ai congratulate tawjage ko aduga aroiba round sidi ai gi question 2 na hangaga question 2 na khumbagi round sima thamjari ko masina aroiba yam nungai ba gi entertaining oiba round ne haija tare ko ai dum hangjarage ai question khara thamjari ahan base ani sigi manung da ma khanbiyo quantity of life or quality of life okay imung manung gi thabak ta khwaidagi tanba khwaidagi tawningdaba thabak se karamba thabak angang sanaba kibada chathoklamdai da kibada matam kya changbi ayu ne di pungkhai ma punsida suktaw tawroi da thab am haibiyo tawroi da se aeroplane ne tunghaba lai da question ama hangba yarba karamba question hangba miyoi bada chak lambagi feeling je katobi puhalinu na atopa potlam am ta chadana chinjak ama khak chayol ama chawa yarba karamba chinjak chagane yirum isagi ming se change toge khalaba change togi chance ama phangaba karamba ming da change togi Susmita Sen khwaidai kijaba pot se kaino akiba angang chaibada isagi angang ani lebi haibi ko angang chaibada khwaidai ki tuini sina bu hai se kaino toin season base toin season base yam toin season na tre adum chaire adum chaire ibo na adu aroiba question khwaidagi toin ngang isai se karam isai khwai toin ngang bai isai se Enrique ma lai isai matiam tang khudol tang bi ya ga di isai di jam sa ba hite ko I can be your hero baby I can bless away the yare thank you isai su sakpi re aduga akhoi da matam chilaba matam kaya kai thokpi dana akhoi ga sumaina unajabagi tanja ma pibi ba akhoi Tom TV da mangtadi yam laibak phabani akhoi gi lamjing ba group ki tongan ba akhoi gi masa ma branch ma yam ma leijari base sigi manung da ma ori ba akhoi gi chinjak.com akhoi click ama khatang namaga akhoi chinjak se yumda europe yaraba adugum ba chinjak.com sigi mai kai dagi akhoi lamjing ba group ki mai kai dagi simatang ngasigi matam kai thopi duna lengwira pagi thank you so much aduga ngasi haiba pibi tom da aibu haiba tanja ma pibi magi demakta hana thaga chali ngasi gi demakta ri coffee with tom mijeng tabi ba sing dagi kaina da ba thangni jari pinabirasi